Torej, pred nami obračun v Stožicah, nasprotnika sta Olimpija in Celje. Medtem ste že videli obe postavi, naj povem še enkrat, torej pri Ljubljančanih začenjajo Aljaž Šivačič, Mića Pav, Branko Ilić, Filip Uremović, Dino Štiglec, Tomislav Tomić, Dario Čanadžija, Rok Kronaveter, Nathan Oduva, Isak Abbas in Stefan Savić. Pri Celjanih od prve minute Metod Jurhar, Nino Pungaršek, Lovro Cvek, Janez Pišek, Elvedin Džinić, Rudi Požek-Vancaš, Dušan Stojinović, Amadej Brecelj, Dario Vizinger, Žusi, Lupeta in Tadej Vidmajer. Tudi pri Celjanih malo novincev v začetni enajsterici. Gostje sedaj napadajo, lepa akcija, Požek-Vancaš, prečka. Boril se je Abbas, Požek-Vancaš ostaja pri žogi, priložnost spet za Celje in še ena prečka. Olimpija spet napada prek Kronavetra, odkrival se potem Oduva v priložnosti, Oduva je zgrešil. No, nevaren napad Olimpije, Oduva strelja, vratnica in potem obramba Jurharja. Obetaven proti napad Olimpije, Brecelj spremlja Savića. Podaja Savića Oduvi, Kronaveter in brani Jurhar. Olimpija napada, Pav se odloči za predložek priložnosti in obramba Jurharja. Ponovno Alves po podaji Čanadžije. Na nasprotni strani je našel Štigleca. Požek-Vancaš, Ilić je pred njim, Požek-Vancaš v priložnosti, Lupeta, tudi to ni zadev Žusi, Lupeta. So ostale neizkoriščene, sedaj pa Olimpija prek Savića, tudi to je nevarno, Savić, Abbas, 1:0, vodstvo Olimpije, 85. minuta, Isak Abbas. Željo zadržati žogo v svoji posesti, spet Lupeta, nova priložnost za Lupeto in vendarle jo je izkoristil Lupeta. Do sedaj pa se je odkupil za vse prejšnje napake, Veselje. Če Olimpija sedaj doseže zadetek, potem bodo zagotovo v celjskem taboru zelo nezadovoljni s sojenjem. Alves strelja in tu je ta zadetek za zmago Olimpije z 2:1. Stvar na kraju jako uzbudila utakmica. Većim dijelom je bila bez nekakvih uzbuđenja ovog tipa, ali na kraju šta mogu reći, sad sam i malo pod dojmom, zadnji udarac, zadnji prekrasan gol i ovo sve što se dešavalo zadnjih 10, 12, 15 minuta, nije ni bitno zadnjih 10. Teška utakmica, Celje je bilo jako dobro i čvrsto i čestitam njima na jednoj odličnoj utakmici. Ne bi bilo nezasluženo da su bar nešto dobili za utakmicu, moram biti iskren. Opet s druge strane moram čestitati svojim dečkima na karakteru, na ovom trudu, na htjenju i na vjeri do samog kraja i uspjeli smo pobijediti, približiti se. Još jednom čestitke svojim dečkima na ovom teškom vremenu su pokazali stvarno da su igrali do kraja. Ja, mislim da smo gledali zanimivo tekmo. Nekaj priložnosti z ene in z druge strani. Kanček nam je zmanjkal, mogoče izkušenosti, mogoče neke v težkih trenutkih, da znamo kakšen faul izsiliti in tako naprej. Zdaj ne vem, si bom pogledal in po prvem in po drugem golu so mi bile situacije sumljive pri dosojanju prekrškov, tako da ne vem, fantje so dali tisto, kar sem pričakoval od njih, bili so dobri. Škoda, takole tekmo zgubiti je težko, ampak bomo mogli se s tem sprijazniti.